Статистика кепсиринен күһүн же атыытын көрдөрүүтэ үрдүрден. Бу кемге манна сыгыннак жарбанкалар ытыллалар. Олортон биддестере бу балаган айын аксыз, токсуз күннерегер жоллол жокускай коракка болары турар. Бүгүн бияга студияга келлелер Айталина Петрова, приоритет Камсават бай дол кийинин специалиһе. Онна Анна Соломонова, Республика ден Камсават байы долу атылыр кийин директорин солбуячы үтө сасырданан. Дите күһүңү көрдөрүүнү хеттегет, этинне сөбүлө хагытту. Же атыта үрдүрдеңе? Билин да самый же аты үрдүрө үчөйкем келле. Билин булана аксыз, онна токсуз балаган айын күннерегер улахан жарбанка болары турар. Жилье для российской семьи ден аттах, олата специально бо эдер үтчеттерге, эдер семьяларга, онна улахан семьяларга анан маннык жарбанка болары турар. Кружала атыр эрген кейнигер, бу күннерге ипотекага заявка бере кытын сөп, хаңа жейлерге, онна белем жейлерге диялар хаджар болла катына кален он талакатын ха. Аксыз токсуз сеналада хубота өрөбүл күннерге болар битти. Олустав гаста күннер. Онтан жабу манна каннык колора компаниялар, же тутаачылар кыттыны ылаллары. Билим болланы сүрбәттен такса объект бар рынокка, новостройкаларга. Оны боллагана хаңа застройщиктер хаңа объекттарын тахарын эреллер. Бу жарбанкага келеңет саңа туох билеген бу жылга, аныгы жылга, онны сүрбе жылга ханнык объекттар киреллерин хаңа проекттардары келең көрө хөтөнсө. Онтон номно бу колора тутулугу жедер эмне бар болуктары да? Белем жээлерге билим болланы ситуация үрдән турар. Аты үрдүү хыджар, бу хаңа закон кирбитинен рынок, недвижимость рынога атыта үчөйдүк улады турар. Оча ханати сокон хаңа хокон дединди, ол туунан жакаратык сихли хоғыз жоңа быхарыкка. Бу законга боллагана застройщиктар хайыллар долевое участие хок болар. Ол тахана боллагана банныгы агар болуга хатчыда, то есть застройщикка жоннор хатчы төлөбөккө банныгы төлүр бололар. Онун багар боллагана жесенете үрдөн сөп. Оннуктен То сана бар ди. Этник үгүс жон этиме этерин кихе истер, оны ти специалисттер, профессионал да жоннор эме эниктен санага келбиттерден кихе бу интернетте сетимигер элбактык агыкка ди. Онтон же Айталинаттан айтымара билигин же атылырга ду тогостак кеми. Толи така күмүт диен келле. Саха кихите кыстыкка кирер кеме. Кихи жетин отуныңыстон кыңыга белемнер. Элбак кихи билигин же көрдөнөр участок, сир көрдөр эбетер жаны жиятлахаллар. Эти жармаркага боллагана, например, да, жармарка тоннан кепсе тактына кытатык, этинне именно российское жилье для молодой семьи ден, эти жармарка болар. Инне именно баннер боллагана акция оңорондар для молодой семьи. Именно эти жармаркага келенген молодой семьяга кирсер боллаккана, отут бесас кандалы, именно акциялах сынанан квартиралайы концепт. Эти кергеннилер иккен отут бестеригер дылы болон сеп, эбетер бири отут бейин толду, бири арги эдер болон сеп. Болон сеп, эбетер бири отут бестех, икке хин агада болон сеп. Онна также молодой семьяга кирсер бир төрөпүт боллагана, икке голок боллагана, эми молодой семья болар. Онна боллагана эти вопрос, который репетивен. Дальше, анна боллагана элбак кихе билеген квартира, чаны же, онна участок арлар. Кеме, потому что кыгымыт тиен келле. Онна
Ота кыжыкты бу сака жоно ота билеген кыжыкты кыстыкка белемне балаган ыя ден олиһин инниктен аттынан хамай атыгларга же от оңосторго тогоста кем боллади. Жонтан эги бу опыттагы реалтордар санагыт кайдагы бу камсабат бай дол рынага туруга кайдагы. Ли боллагана үрдән турар, аты бөгөтө бара турар, жонор атлахаллар, атлылар, күһүн кенгер особенно улаханнык бу эрген бара турар. Онан боллагана эге же ылар түгеннак боллакатына, багалак боллакатына бастан дохокутун, же керген дохокутун бардын соттанан баран кирер тахсар хатчытын бардын соттан баран бидде ипотекага киребин ден быхарны лахат. Тоди терген билин то ырхан кемнер бо тураллар. Бу хылга өссө ипотека брахана хин алта хәтта тоос брахан боло турар хат. Онтон буллана бу бәһәлләре күн Центробанк тохтебитей. Да, ставка рефинансирования уладанырар. Улихим боллана ипотека билен самый исторический минимум боло турар. Тоди терген экономическая ситуация улар енсеп, онон үчөйдүк соттанан баран, үчөйдүк бухарынан баран. Бу Жарбанкага келен балагын аксыз күннәргә. Әлбәх выбор бар болуга, әлбәх застройщиктар бар болуктары, үчөйдүк рыногы көрән баран. Өгүс жон келеден эренебит, онна эхияка бүп-бүпүн келен кепсәбиктер мактанабыт.